talangi min pusundue ngalo ngalo Kristus Raja. Tuhan kap empuna donien daras kerina isina, Tuhan kap simada pertibien daras singgelu ije. Ipaje kena palasna ibas lawe simbagesna, ipan tekina iba bolau simbagesili terudoni. Talangi min pusundue ngalo ngalo Kristus Raja. Isekin metunggung nangkiku deleng Tuhan, dengan bengketku bas rumah nasi badia. Eme kalak si meciho perukuran naras perbahanana, kalak silar sumpah guak entah nembaman gana-gana. Talangi min pusundue ngalo ngalo Kristus Raja. Kalak si bagai pasu-pasu Tuhan ka, keadilan dibatasi angkelini ia. Bagai mekalak sirah nembaman di bata, kalak sirah ku ada pada pandi bata nujaku. Talangi min pusundue ngalo ngalo Kristus Raja. Alleluia, alleluia, alleluia. Sing muda-mudai pagi mohuli kulana, jenari pupus nama sekalak anak dilaki. Jana anake pagi gelari Immanuel. Alleluia, alleluia, alleluia. Mejuah-juah membantah krina Bapa nande turang rasenina ibas minggu advensi 4 ken enda. Min ateta nandai dibata terbagesen dengan patuh kempak ia. Ibas sada pengadilan isungkuni iorati hakim enda saksi bagai enda nina. Tanda induka enda si terdakwa enda lampak nina saksi enda. Jadi lah tanda indu ia. Oh, nina saksi. Adi iya ku tandai gelarna kadir. Ndai lah tandai indu terdakwa nindu. Uwe payo pak. Siku eteh gelarna kadir labo terdakwa. Nina hakim inda segat ate. Jadi tanda indu dagena saudara kadir enda lang pak. Aduh, ini baginda. Ndai tandai nindu. Baginda pak, nina saksi enda. Adi kadir kutandai. Adi seninana saudarana lang pak.
Rehina hakim sekali nari kutakan bantu petangkas. Jadi tandai duda gena bapak kadir enda. Mina saksi dai. Apakah bapana man saudarana pelaku tandai? Si kadir ngesaku tandai. Bapa nande turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Memang enda biak jel makin janah lit surah-surahna gelah namin itandai namin terbagesen sekala sini tandaina. Umat si jadi pembaca Injil Matius si bagikan kita baswari enda nggo tuhu-tuhu melala begina tandaina karena Yesus enda Mesias si ngelakokan melala perbahanan mukjizat si pepalem kala si sakit si ngajar kendalan-dalan kegeluhan bagai pesim pekeke kala si mate. Tapi mesikal kal ukur namin gelah na itandai namin terdauhan terbagesen karena Yesus enda. Perbansiai kap maka ituliskan Matius Injilna guna demi sikal ukur umat enda lako metah ugakin turi-turinna ketubuhan Yesus jine. Keselamatan jelma sini dalankan di bata enda terjadi alu dalan-dalan dengan ibas jelma kemanusiaan. Maka guna nurikan si bagaina petangkas si denda iberikan man kita turi-turin karena ketubuhan Yesus Mesias anak di bata si tubuh idur bertin jelma nari mekap Maria singgor teman ras Yusuf. Tapi lakabo bagi krina turi-turin jelma sini terjadi. Yesus tubuh idur bertin Maria nari labo perban ia ngelakukan hubungan di laki di beru ras Yusuf lang tapi kita ikan kesaksi badia si nursur kempak Maria. Jana si denda pe enggo jina iturikan Jesaya nai nari bagi sini bagi kita ndai ibas ogen si pemena ibas kitab Nabi Jesaya nari nina si tuhuna kelina sekalak di beru muda natang tuah menda mehuli kulana janah tubuh mo iwasianari sekala anak di laki janah igelari mo ia Immanuel di bata ringan di tengah-tengah. Jadi ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus enda dalinkan demi kai singgoi katakan jine Nabi Jesaya. Jana enda alu tangkas ikatakan man kita. Maka ibas Yesus di bata la pernah nadingkan kita. Turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Turi-turin karena ketubuhan Yesus enda encidahkan man kita petangkas man kita maka ibas kegeluhan jelma enda lid gegeh di bata maka perkitekan mehuli kula Maria erkitekan kesaksi badia janah ipetangkas man kita maka di Maria ras Yusuf alu ukurna silet alau kena gegeh perbahanan di bata enda ngalo-ngalo perbahanan di bata alu perdalinan ras turi-turin sila bali ras pemikiran jelma si normal enda jadi tanda kini teken si tuhu-tuhu kel teridah sebab tupung zaman Yesus jine adi sekala diberu singgor tunangan mehuli kulana enda harus itadingkan isirangkan lit jene dua dalan guna ngeretapkan purun enda si pemenai mekap maba si salah enda kubas pengadilan ijen yadili ilebe-lebe jelma sinterem si pedua kan mekap nadingkan ia selalu sinik-sinik dia ilebe-lebe dua kala saksi saja ngenca
Yusuf enda sekala dilaki si muhuli si benar pentar badia jelmana ipilih nadalin sepeduakan gelah ula kalmin Maila Maria enda adinggo salah katena. Enda metanda ukur meciho sekala dilaki silalap jaga gelar si muhuli temanna. Iukur kena kepentingan Maria. Lah ita kena bagai saja. Lah emosi-emosi. Janah tupung ia rukur-rukur bagai pangka ia megikan kusik-kusik di bata si ngobah dalin na enda surah-surah na enda ibas nipin. Janah sikap kape ia jadi kala sir tanggung jawab guna ngasuhi Yesus. Jadi Yusuf enda sekala jelma si bansi itu ki janah ngasup kape tek nang dangi di bata. Maka ukur tulus bersih Yusuf enda kala si benar enda gua papela seri rasturi-turin si sada enda. Gua kaki nih tengah berengi sekala perbulangan medak ia perban begina sora HP ndeharana lah jelas ketah sora WA entah sora kai indah. Maka bacana bagenda bacana tulis sendai bas HP mis medakina di Bruna oi berak isi kaki ngirim WA ka tengah berengi bagenda mesra ka beautiful dina je apa na di Bruna indah bacana merawa ia sergang na maka di ngogei pakai kacamata anu bapak si anu labo beautiful banna je tapi baterai full ganggu saja kamu. Bapak nanti turang rasanya pekusur-kusur dengan niksik terbagesen turi-turin ketubuhan Yesus ibas Injil Matius enda artina sirayakan uga belin napusu sekalak manusia silabo sajangan salabor bahanca bancir dalin perbahanan di batas simbelin tapi pe banci si ngarak-ngarak ngasup kape pegalang-galang iya. Janah kerinana enda terjadi lah alu cakap simbuai kala sirkini teken git rusur tambah bagesna maju dengan lalap ia ngejapkan perbahanan di bata si banci ipelajari melala arah Yusuf sila melala ngerana. Maka ibas erkini teken pe kira-kira kita banci ngendak relajar ibas chatting WA enda nih. Lis ada chatting bagenda. Cana. Halo, dengan siapa ini? Ya tulis naji. Dijawabna, oh aku ras Bapak Anwar. Oh Bapak Anwar. Ngit ngekam ndatken sen tunai 3 juta rupiah na. Balas, ngit kelaku nina. Gua kin carana nina. Banna baswe anda carana bagenda Pak. Redahin kam alu tutus. Maka kita pe ngasup na kita ngangkai ngejapkan kusik-kusik di bata tupung kita erdahin erkini teken. Erdahin erkini teken artina ngit kita ngeluh benar badia perbahanan ta. Janah lalap siukurkan si mohulina nang dangi kalak si daiban janah terlebih kape lalap si pelebaikan dalinkan kusik-kusik di bata ibas pusuh pratenta guna mempesikap-sikap geluh sinterem bagai pe kita. Amin. Pace ebene. Kam krinai pasu-pasu di bata silar sibar kuasana Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.